Amen. Bhethe nje bazalwane. Lokwenda Jesu bambethele esiphambanweni ukuthi he was doing this new thing. Ngani lento lensha siyayidinga in our lives. In fact nje angibekise thina bomake siyathanda ukuthi kube nento lensha letawendeka. Asithandi ukuthi so lendlini kwaba njengoba kunjalo. So ke lento lensha lesiyenda kubazalwane ikuphila. Sengibekise ukuthi singamaswati uNkulunkulu wasiniketa ukuthi sifunze live. We need to be people who read the word. Asengibekise kumnanzi nangifika la lokuthi sikhande sibazane bafunza live. Labanye ke siyathi ukuthi hey kuseselikhuni. Asengibona abathanza ukufunza iBhayibheli. God bless you. Ngiyakhola sana ngiyengibazala. Cela kunifunzana livesi ke ngiyendlula nje kusiko lesitakufunza namhlanje ngifuna sisigcine ngako namhla. Ngifuna sigcine ngalo ku special njoba nani you are special. Asenginibekisela livesi lelithi bonke abantwana bakho bayokuba ngabafundi bakaJehova. Nekuthula kwabantwana bakho kuyakuba kukhulu kakhulu. Ngilandzela amagama nanga bazo kuthiwa bonke abantu bakho bayoba bafunzi baJehova. Asengikuhlanganise ke ngani kubambe kahle ngoba njoba sithe ukuthi somhlolo nakafika uNkulunkulu avela wafika wathi emaswati angayithanzi imali ayigijimele kakhulu akagijimela iBhayibheli. Hayi ukuthi nini basuka ke laba labathelwe eqala kunani bagijimela imali. Kani siyokhumbula eBhayibhelini ukuthi Solomon ekhatha kuNkulunkulu acela inhlakanipho. Le nhlakanipho la ekhathi kwase kuvela nale package yale mali. So siNkulunkulu uyathi ukuthi la evini lakhe le mali loyidingako seyivela ikhona. Wathi uNkulunkulu emaswati akafunze iBhayibheli. Ngiko ke nakasi Isaiah chapter number 54 verse number 13 loyo nomfunza ngesizulu. Uthi bantu bakho bayoba bafunzi baJehova. LiBhayibheli lithi Jesu bekane bafunzi bakhe. Kunakubambeke lokho. So si Jesu bekane bafunzi. So vele uyakubona ukuthi oSjesu bekavela yini into le. Anje sifunze emagama. John 1 ke uyasifakazela ukuthi in the beginning was the word was with God and the word was God. Bese verse 14 sothi lizwi wabanyama. So Jesu njalo lithi bekane bafunzi bakhe. Vele namuhla lasuguqula ngiko nje lasiguqula kahle ngesingisi singathi lamadoda Jesu bekawakhethile these were the readers of Jesus. Abedada ukuthi yena uLevi nakulo kunye mfene kubambe bazana njalo Jesu nakafundzisa bekakhuluma ngetinto leti la enyameni kani ukhuluma ngetinto tokomoya. Asengibekise nje nakakhuluma ngemanda athi okay ngiyangithanda kubekisa ngalo nakaze Jesu mne lezi besifunze ebusuku nakaze Jesu mne ngiyindlela nami nje nasengibuya la ngathi okay Jesu ngifuna kuhamba ngiye kaLozitha therefore wena uthi uyindlela ngalama amagama ngabe uthi Jesu wena uyindlela ukuthi kutamela singihambe la iti kwakho Jesu sinikethe umfanekiso nje ukuthi ekhaya kini uyathi la usuke khona indlela uyayathi naye ke level lokomoya uyindlela vele but akasiyo indlela Jesu uyindlela hayi indlela niyangiva mos uyindlela. So it's all about the ministry. Nalapha ke nakakhuluma besakhuluma sengathi emlweni ukuthi yena uyadada usulive usuyabona ukuthi uma abantu badla enyameni badla baphila nami ngiyakudliwe mina ngoba ngeke uphile. So lesomhlolo vision it is centered lapho bazalwane. Uthule badleni indzaba leti mnanzi ngiko ke bazalwane vele noma sesingekho noma ngabe ama gospel sesiwacenzile kwafunza bazalwane hlala la evini laNkulunkulu ngila utathi khanza khona ngila kunekuphila khona ngoba wena wakhiwe ngale livi. uNkulunkulu nakadala wena ngibukeni bazalwane uNkulunkulu nakadala mina nawe wasidala wasenda sabangile livi wasuyasithatha uyosifaka enyameni. Nafika ninesimunye naphambana lelive laNkulunkulu ngiko nje uNkulunkulu na utabese uyakhona kuphila ngale live utathi khanza ukuthi ngiko nje uNkulunkulu akathi asende abantu ngemfanekiso wethu basifude so semagama asibende abantu babe live suyasuka uyabaleka evini njoba hlale sisho ukuthi you take fish out of water it dies. Now waphuma la evini but athi kusasa basibacela abantu ufakazi ngeke ufakazi ufile mos
Lasunze nalivesi nalo wabe ngendlula nje kuloko. Ngicela sunze nalivesi nalo sitawuthandaza kilo ngoba ngiyathi labanye bayalisaba lituli. Sitawuthandaza bese siyangena ke sifundweni sethu bazali lesithe kanye sitawusena sibe sifishane. Inkosi lebekile ukuthi sigcina ngako. Let us go to Luke chapter number 24. Umasibala pass please verse number 45. Now Jesu lona lesimkhondako abekane bafunzi bakhe ngicama namhla sitaba mnanzi lapha ukuthi nami ngase ngiyimbuleka ngathi cho Jesu bekane bafunzi bakhe so bebamfunza ngoba Jesu lipi. Jesu kanakane bafunzi bakhe lithi iBhayibheli wakhanza kukuhle kuthi angakahambi abathandazela. Onke amasermon lebeka ngashumayela ngawo wakhanza kumcoka ukuthi ashumayele ngamoya engcwele. Bambana kuke. Nangesiswati thiwa umuntu nasatha ovubo waqaphele emagama akhe ekugcina. Nasafa nje qaphela emagama akhe ekugcina ukuthi uthini lo muntu. Iyabekisa ke lenceko. In fact siyalathi iBhayibheli ukuthi vele na ubuka Jesu especially the book of John. Nasahamba Jesu ukhuluma ngamoya engcwele ukhuluma ukuthi ngidaphinze nginicelele lomnye umdudu ndangicelela moya the Holy Spirit the comforter. Na umfundza ngeamplified lithi he is the standby. Ngiyakuthanza lokho ukuthi la esimunye nje bakhona lokho simvuka standby. Lo at any time nomsekhaya bangakubita emsebenzini. So ke moya engcwele is our standby. Uthiwa ke utawuta bengumdudu utahlale nazo Jesu I will never leave you comfortless. Binza futhi uthi wait in Jerusalem. Nimukeliswe emandla then ke ndaseni baba ndaseni baba fakazi bami ngithanda ngesingisi then you're going to be my witness. Mehlalana eJerusalem anize nithole lamandla akumangalisi namhla side ba noma ke sinebafakazi baJesu labancane. It is because they don't want to wait in Jerusalem. Number 2, ngeke vele ukhona ekufakazela Jesu unless he has given you his power. But uma libandla lingathi kuhlala lilinzele Jesu lihlala hayi lokuhlala lesisikhathi eJesu sihlala la evini. And then again, the power will be given unto us. Start sihamba ke la simunye. Batawubona gcoka kwakho, khuluma kwakho. So yaqala uba ngoba Jesu bazali ngeke umphikise. Abengagula ingqondweni akathi hlalana eJerusalem nize nimukeliswe emandla khona ke nitaba bofakazi bami. You can never be a witness of Jesus Christ until he has given you the power. Now watch this again. So uma ke Jesu akhuluma siyabuka ebandleni asithuki nje lokhansi lamanye amabandla ayamnyathela moya bese uyacabanga ngiko even on the day of Pentecost moya wehla listen iBhayibheli base baqala because wehla vele moya base baqala and chapter number 11 of Acts lithi kwaqala eAntioch kuthi babide kuthi these are Christians laba ngemaKristu which is taken ku leli gama lelithi base babuka bakhanza kuthi kune Christ likeness. So we are not Christians, but we are Christ-likeness. So basta babuka basta bamvula babaphila njengaKristu. Ngono sele sivele simemetela ukuthi lawa ngemaKristu. Babona akuthuki nakungoma lethi libana noJesu ngoba nombuka lelivi lemhambo yakhe itawuguquka kube ilunge ifane naye neyakhe. So na ubalekela lelivi utabathi baye ngiyafuna ukukholwa ngifuna kuba invosa lesinisiwe umlo omshalo osinisiwe. If you run away from the word ngiko Paula uthi nasibuka lelivi siyaguqula we take his image. Moses wahlane inkosi entsabeni bekambonya ubuso bakhe nakakhuluma naIsrael babemesaba. So sike Paula lokho bokutholakala kuMoses bekwendlula le glory lekithi langabe lokho bokuqhamuka kuMoses lobekwendlula it was glorious. How much more lokwethu lokuhlethi. Listen iBhayibheli nasibuka la kulelivi every day we are being ungesabi nje nangabe uyesabeka uyava lamagama ungesabi nangabe uyesabeka. If you spend time with the word, you are taking his image. Jesu ngesikhathi afika ethembelini madimoni bekabhiza dlala sebekakhululekile. But when la kufika athi hey, we know who you are. You are the Son of God. So Dr. Slupa ngamagama nasebandleni nangabe ema-sons the heaven net manifested. Ataqhubeka madimoni adlale. But ke you will see these days ngoba lokuhlala evini le comfort zone semadimoni nje kambunzi idle emini. The sons are many. Nasenhlangana nje uNkulunkulu wasinika amagama ukuthi whenever the sons manifest Satan uyalimala. Ulimele ke Satan kulamalanga. Whenever the son manifests the day yoqala uvele Satan obekasola kubamba utawulimala.
Sikhathi saNkulunkulu leso ukuthi satobona tino sithi tapune. Sesakule indzawo wathi uNkulunkulu siyatapuna wathi yena ungumtapunisi. Hey, Nkosi yami, wathi kulamalanga ukuthi abasitapunisa nje. That's what will be happening uNkulunkulu nje ungumtapunisi, sitapuna le glory sifaka la mtimbeni wethu. The sons are manifesting. Nasihamba. Listen ke. Asengibekise ukuthi njoba na Jesu waba nesikhathi kwaba nebafarisi labafike njoba sesishide ukuthi bambethelela nje uJesu wenda involation bathi asikwadi lokho lo mvuphule masabatha la. What's this ke Jesu ungene ethempelini. Nakangena ethempelini ithi iBhayibheli kwakunemuntu beka lidemon bekasimungula angakhona ukukhuluma aphinze futhi angeva. Lithi iBhayibheli Jesu wafike wamphilisa. Base lo mbulo ukhokha emademoni ngaBeelzebul. Inkosi emademoni. Now I like the answer of my Lord Jesus Christ. Uthi okay nangabe ngikhokha amademoni ngaBeelzebul banfabeni bona bakhokha ngabani nakhona akafuni bamphendvule uthi you shall be the judge. Uthi therefore uma ke ngikhokha amademoni akasho kusinesandla uthi uma ngikhokha amademoni with the finger ngoba saniketa nje into lencane ndatebresha nastokoya. So uthi Jesu uma ngikhokha amademoni with the finger of God nanga amagama lengothanza ukuthi kusho ukuthi the kingdom of God has come in you. Now funza local Bible uJesu the kingdom of God cannot come in men's observation. Nobody can say there it comes uthi because the kingdom of God is within you. Lapha kasikwami kunembuso. Hlethi nembuso. Kundethe maya lapha kasikwa. Nangihamba nje I'm not saying thy kingdom come. The kingdom is within me. Ngiko nje ngeke iqhamuke ukuthi naya yetha. It's just the kingdom is within you. Bambanga ukuthi ngoba lento ifihlakele ngalamagama Jesu bekathi utshela abafarisi uthi ke in fact let me finish the story uthi Jesu okay uma umuntu agcina ipalace yakhe ema-goods akhe are-safe but uthi uma qhamuka lo munye umuntu athi to bind the strong man uthi umuntu ungeke afike nje angene endlini athi ishubele bosofa athathe konke utawuqala afika bophe le giant asangayibopha sangathi ithathela ke la kufunako ukhuluma iparable abamva abafarisi bamba indzaba nje bangicocile bamba konke Jesu beka kusummarize la athi niyabona nebafarisi la ethendeni bebangena emasinagogeni uthi nangumfuna ngilogulako losakakwati ukukhuluma besolo singena benisolo ningenana lo mvu lona anikakhoni nini ukuthi nimphilise so yaqala kubeka le parable uthi so singalabanye amagama lo sathana lo la kulendvodza ninite emandla ukuthi but instead angena mine ngafika ngabinda the strong man ngase ngithi yekela lo mva okhulume wasuyaphila lo muntu chaza ukuthi ke la kimi kunenvo le strong lekhona kini lengekho la kini nebafarisi semasonweni sitamva nyakada phakathi kwethu ngitshele nje ngasho ngathi elihlaza ukhanza bazawena ukuthi uyahamba uye esonweni liyangena nga11 nga1 Sunday kusasa nga1 une appointment na dokotela hlazo phela leli nasihlabela lapha sishumayela ujaka ukuthi ayikuphela inkonzo ngijakele kudokotela sesikhohle ukuthi inyanga enkulu ikhona la ogama layo linguJesu akunenzaba church singabukela kaphasi but we know what we are working ngoba inemandla lento lesiphethe le dynamite ungayibukeli phasi inemandla lento le manje nje kuba ngazuthi ifihla kancane ngathi nje siyatela kubonakala abantu bakasibabuya khona in prayer mbamba sibuke where we are going satokhombisa sathane ukuthi ngumfana wethu ulimele tshela makhaya ulimele manje sathane ungamesabi so saluyati ke le parable ukuthi Jesu ngiko Jesu nakakhuluma lethi nofuna ukuthi bekakhuluma bangamuva vele athi ya mina ngifike nanje soseke uma mina ngikhokhe emademoni with the finger of God ichaza ukuthi umbuso sowufikile kuchaza ukuthi kunendvo lela kimi lefike ngoba phela Jesu vele ngiko nje idemoni akumele silihlule wena ngoba there is this strong man lophila la mtimbeni wethu it's either the strong man it's God or the devil ngiyukhanza abazali bashukusa idemoni ngegama lika Jesu lo mnyathi ngegama lamoya ingcwele